Patalo foil por kalame o le ola fou ia keriso i lau whaafonga ma lau mai moa i nei aso. Ia le atua maua le nei whelo inga te ton foi o lo whamanuia le atua ia te oi. Ai o le o onga fia whaia o le aso le nei. E maua e le tusile o le tolu le Ioane mata whai upu e lua. Tolu le Ioane o le whai upu e lua. E whapena na whai tauina le pele ia e manuia i mea uma, ma ia e malo lo whaapei o na manuia o lo wanganga. Ia mai se mata upu wha autu whaapei li whaupunga lea, o le tupunga o le soifua manuia o le tangata. O le tupunga pe whaapei whea foi, o na tātou wola manuia i le lalolangi le nei tātou te iai. Ona o le tantonunga, na whaia i le atua le tangata, ia ola manuia. O le fuafuanga po le wha moe moe na le atua, na lai ona ia whaia lana tangata. Pe ona sa wai le amatanga le tusio kenese, ua whape ona foa e le atua o le langi ma le lalolangi ma mea uma ona iai, ona whaia lea e le atua o le tangata. Ma wha manuia le atua i le tangata. Ia, ma mea uma o le whape na ona ola ai le tangata i le lalolangi. Peitai ani, ia o tātou loa le tala i le pa'u o le tangata, ona o lana lava filifilinga. Ua whape ai ona o mai lea sala i le lalolangi. Ai lea tātou titoi maua lava i tono le fionga le atua. Nisi o au ma o onga i au wala e mawhai ai. Ona a vea le tangata o le tangata ua manuia. Pe wala ona iai lea o onga le polkalame. O le ola fōu ia ke riso, e mawhai ai ona manuia le tangata. E mawhai ai ona toi fo i mai tangata i le polkalame na fua i le atua mai le amatanga. E te tau ona so i fua manuia le tangata i le lalolangi nei. E ui ala na pa'u ona o le urua i tangata. Ia pe taina toi saunia i le atua. Pe lau na iai le polkalame nei, le manatu le nei olo i le tusi lea a Ioane. Mai e whapea se manatu. O le manuia o le tangata i le lalolangi, e mafua mai le manuia o lona nganga. E te tau ona iai le whaamanuianga le atua i le anganga o le tangata. Whafonga fo i le whai upu. Le pele, o la apostolo Ioane le whai tangata ingo ia kaio i le whai ingo le pele. Mai le pele, ia e manuia i mea uma, ma ia e malo lo whaapei o na manuia o lo wanganga. O le anganga o le tangata e a mata mai eile lo na manuia. E te tau o na manuia le anganga o le tangata o na a mata ai lea o na manuia o ana mea uma. O le siri la, whapewhea o na manuia o tātou wanganga. E manuia pe a whai ua wha manuia i aile atua e ala i lo na alo o Yesu Keriso. Wana wheliwa ina ai le anganga o le tangata i tutonu ma ua whapena ai o na ola le tangata i le ola fou i a Keriso Yesu. O le tangata i tutonu, le anganga o le tangata. Ia, o le whaatusa moni le nao le atua le tutonu o le tangata. Ua whai ai e le atua le tangata. Ua vea ai le tangata ma tangata ola. O le tangata i ai lona mafaufau, lona loto, lona nganga, lona tangata i tutonu, ia ma lona tino o le tangata atoa na whaia e le atua. Ai afia manuia, e manuia e ala i le a mata mai o le whaamanuianga i lona nganga. E le ngata i lea, o le nganga o le tangata, mi whai ona ola i mea wha le nganga, whaafonga fo i whai upo e tolu ma le wha, a ua tele lo fia ina ua mai le auso ma wha iloa mai lou wha maoni ina ua e savali i le upu moni. O le mafuanga leo le manuia o le anganga o le tangata le o kaio. Anga le ua longo mai a Paulo le mea e alai ona manuia leo whai mai leo o tusi atua i Paulo. Ua tele lo fia. A ua mai le auso ma wha iloa mai lou wha maoni. Mea mua lea, ua mai tangata matau i a Ioane le wha maoni tele o le tangata o kaio. Ai, ele ngata i le wha maoni, ai leo whai mai,
ma lou savali i le upumoni. O le malōlonga o le tangata e mafua i mea ia. Upumoni le atua o le ua ola ai le tangata i le lalolagi. Ai ola ma le whaamaoni le la mafutanga ma le atua. O le mea tupu. O le a malōloina ai o tātou wanganga. A malōloina la o tātou wanganga. Ia o ina leo le a mata mai ai. Le malōlonga o isi mea malava o tātou o langa i o lava i o tātou tino. Tātou te ola malōloina i le alofa o le atua. Ona o le manuia o tātou wanganga. Ai le ngata i lea. O le manuia o le anganga o le tangata. E fua i ana mea e fai isi. Whaafonga fai fai upu e lima. Le pele, ua e wha maoni mea uma, ua e whaia e oe i le auso atoa matangata ese. O mea ia leo la ola i le anganga o le pele lea o kaio. Le tusi ai le apostolo o Ioane. Le ato e tala noa Ioane ila na tusi. Ua e wha maoni mea uma lava ua e whaia i le auso atoa matangata ese. Ai lai lea lofa leo lea tua, lea ua i tutonu le nei tangata, wana maua leo la fou i a ke riso, ua whaamanuia i nailo naulang. Ai lea fou ua whaavea i ma whaamanuianga i le auso matangata ese. Ua alu whapena lea lofa ma le anga le lei o le nei tangata. Mafua mai fea. Mafua mai le malōloina o lo na nganga. O le mea ua tupu, wha mai whai upo e ono. O e ua whaailoa mailo ua lofa i luma o le ekalesia. A whai e te fesoasoani i lola atou mo linga e tusa i le atua, e le leila o mea e whai. O au mea e whai isi. E mafua, le lei, ono le malōloina o lo wanganga. O le malōlonga sili le nā. Po le manuia sili atu le nā. Le fai mai ele apostolo. Ia e manuia i mea uma. Ia e malōlo. Pei ona manuia o lo wanganga. O le tupunga la lea o le soifua manuia o le tangata. E mafua mai tutonu. E mafua mai le manuia o lo na nganga. Ai a mea leina manuia. Ona o lai ai Yesu. O lai wha manuia i ai le atua i lo na loto ma lo na nganga. E fua mai le ia na mea e whai. I tangata ese. Le auso. O e lata mai ma e mamao. O e te iloa ma e te le iloa. Pei wha penale a nganga o le tusi atua i le apostolo. Ua longo mai nei la le tala le wha maoni tele o le tangata le. Ua whai ma mea fia. Ia e isi upu. Ua le isi si mea sili lo fia. I lolo utou sava vali le upu moni. Ua longo mai. Le mea lea o lo wha peo na whaia. O le sava vali o tangata i le upu moni. Ua vea ma mea fia. Manuia ai. E a nganga o le tangata. A se whea au tāua le mo tātou. E fia tufa ina atu fo. E mana o le malōlonga. Le malōlonga sili. Le malōlonga moni. O lo wanganga. O tātou wanganga. Ia malōloina i luma o le atua. Whapewhea. Ua whaamanuia i ai le atua e ala i lona alo. Ua fio Yesu i tono o tātou loto ma o tātou wanganga. Ua whaia ina e Yesu le suinga matango fie. Ua suia e amata mai tonu. Suinga te tele o tātou olanga. Ia e whapena fo ila na ali mai fafo. Ia tātou wa mio ma o tātou winga. Ia tātou wa batangata. E manuia. Aisea. Ua amata mai tonu le mele ta ua i. Ia e manuia. I mea uma. Pei. Ona manuia o lo wanganga. O le whiau lea mo tātou. Ai mana o le manuia. I le aise tasi te mawai. Na o le alo le atua soifua. O le na fia mai e fia vatu le ola fou. Le ola atili ai lava. Ma vatu le wha manuianga o lo wanganga. Ia ma e langonai. Ua iai oe se amatanga fou. Ua wha peona iai se wha vai manuia o lo tangata.
ina ua malolo ina lo wanganga e te maua ni fo ia o me fai ia ua whaamanu ia ina tangata pe on ta ua i o le au uso e maiso tangata ese o i aile le anga le leima mea le lei e whaia e kaio le ua longo mai a Ioane ia le la ua watu ai ma le tusi le nei ia e manuia i mea uma whaapei o na manuia o lo wanganga anga le leile atua ma whaamanuia ia te oi whaamanuia ia te au tātou tau ma whai o mai le nei foi whi au ina ia manuia o tātou wanganga e manuia ai ma mea uma o lo whaapea o na ia i tātou leo langa le nei ia whaamanuia te lele atua i lau whaafonga e foi le nei whi au ma lui tau whi au taua ia te oi whaapena fo ia te au apena ia i tātou uma tau te fia ola manuia i le lalolangi le nei ai leo whai loa mai fo i le nei whi au le awala mariki ia mua o na manuia o tātou wanganga e ala ia ke riso Yesu lo tātou wali. Whamanuia te lele atua le nei aso o na suafa o Yesu. Amen.